قري مسخ غري علو خبري مسخ غري علو خبري سلام تخطاتلت نايز channel كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنان بحقناني ودو ممكن وتر قداسن وانا ونتحسوتات حزنا لكم مزينا لنا كسام مودا نايز بدم سانا كتصونهم بخبر نقدمكم لايك بمقبار نقطات ودما بخبر نقدم كونتات نابي قوتو يزخيد زلو what is going on اسكي بزن يجمر Into a war that Donald Trump started, the world is still trying to figure out what the US president really wants. One day he launches airstrikes, the next day he is open to negotiations, the day after that he threatens bombing allies. This is diplomacy under Donald Trump. هكذا مزراب تبوز وانا مخفتي يزن سمع زلنا دونالد ترامب تايزدل زلو سب فتشي مكردو يكالنا له بلتيس أن حدا معلتنا يتكوينات سلسوار حرقيسو نبراب عيقص عوز بقاسولو زولو 48 ساعات ويكان حدا سومني يلستجمر كويناتنا نرزلنا forever war ويكان نحوار زغص الكوينات كبهال كله كميلو 5 جمرة بتاريخ نبوز نبرنا بأكال كنريون أنا لما بأكال ويون معلتها وريبورت قبرو اللي بمخالة يقرم يزلهم بزخونة كم تريوو زلهم إذا قد دايزيا نابيقة زياد خيزال انتهيز دل زلو السبعي هذا مع السلام قريبيو بقى خلاص كاب حجي تدالو ني سيلبريت كتقبرو شامباين قزو قلقليلو نسب كلها بقى نزا علم ربي شوي غنى نسبحيتو لفرد كوينات ناتوات كي عم تسمع تحريوز اني هيلو دما مسيران كم زخن قبر وديناينا بقى تقداينا بخبزي and then all the sudden دحرحر قبل تريو እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ንምንታይ ዝኣክል ከምዚ ዓይነት ድራማ ክቕፅል ይኽእል ናይ ብሓቂ ክብድ ዝበለ ኩነታት ንርኢ ዘለና what exactly does he want እንታይ ዘሉ ዘሎ ክወፅእ ድዩ ዘሉ ዘሎ ኣብዚ ኩናት ክወፅእ ከይወፅእ ድዮም መመሊሶም ናብኡ ዘሽክልዎ ዘሎ so many ሕቶታት ዘለዓል ዘሎ ብዙሕ ሕቶ እዩ ዘለዓል ዘሎ መብዛሕትኦም ሰባት ንኣብነት ኣብዘን ዝሓለፈ 24 ሰዓት ዝገበሮ ጥራይ ክንርኢ ኢና listen to this one this guy is out of control እዩ ኮይኑ ዘሎ Situation abnormal, all unresolved. There's a war with a weak ceasefire. Negotiations where negotiators daily cannot agree on what's being negotiated or what's been resolved. Hovering in the air, the phrase tentative deal. The only word that appears apt is tentative, not deal. President Trump said today the crux of all this is the reopening of the Strait of Hormuz and Iranian guarantees not to pursue a nuclear weapon. Nothing about Israel's war with Iranian proxy Hezbollah in Lebanon or unfreezing Iranian assets. Okay, Iran said, yeah, the strait's a topic, but importantly, it denies its nuclear ambitions are even being discussed. Moreover, Iran says a binding ceasefire in Lebanon is essential and that it wants at least 12 billion. حكمهم انتهي مسيلكم انتهي تزاربهم زلو أبز غربا زوجو يمزل this is بفتصم متحز زي بلو أجابنا كايدا أن نرزلنا أتى دونالد ترامب زحطه زلو أبت أولاكم يكون انتظارب زلو أبت ميديا بس إذا حز زارب زلو لكن يحسن له غير نجرم على إيران كنا public opinion إيران مزوجدسيو مالسي نهزبي بدك أبت أولاد يتحطوا زلها بدك نحسها حزب عالم أبغونها وين الجنة وين كان هاد كسر إيران وين عندما زخول تواجيهم ترأيهم يخدوا خمسة لو كتمثل تدلي إيران وين مسؤولهم كريو هاي كلونيهم لذي أنت جبريز في التنزل أبت أولاد زحطوا زلوا كال أبدك وتي زاربوا زلوا كال كون خلالو مغنياتو نتبدأ زحطوا زلوا أنت حرز حتى تعلقين أبت أولاد إيرانويان مسود زارب مخنيات كم زي بلوم يفلتيو. By the way انتهي زبلكم زلهم مجمريا بتسمع انتهي مخانو دونالد ترامب زبلو زلهم مرة يوبزي says he's preparing to make a, quote, final determination on a deal with Iran. The U.S. president said in a Truth Social post that he was going into a meeting in the White House Situation Room to decide. He also outlined some of what, from his perspective, should be in this agreement. Trump wrote that Iran must agree to never have a nuclear weapon. He added that ships caught in the Strait of Hormuz may start the process of heading home as the U.S. naval blockade will now be lifted. نورمال بريزنت أمريكا نفس situation rooms بحالا وايت هاوس مالتي situation room مالت عبيت وسانة تازقبرو لي لتسي متقعد قايدو قلو زو سنوا ويون أسامة بن لادن قتل كله في situation room كوينو يمريو مقالز بالكم عبيت وسانة تادو سدلو بوتا مالتي الجنابو تغييد كتوسني خات خيد تدوني وسانة نخت وسد مستيم نات كتميايكا وسانة نخت قبري خات خيد دونالد ترامب
نابتنا يوسانا بوتانا هذا قالوا نتوسانا نسمنا جيري زغيد so مبزحت سب شوك by the way قال فيديو نيرابنا فوكس نيوس يسمى نيره و situation room زخيد زلو دو وسانا تقدمي نجري كما يجير كايز خون زلو تقداي ناقداس وسانه او استزراربكا دحري خا تحبر نايز بريزيدنت زغن كل ነገር unusual زي الموتر يبلو زغونه اب سيتويشن روم كوينو دي يزغبرو ولا اب شقاق كوينو يزغبرو توسانتات نعوز ملكت كوينو كم نريو زلنا ايران must agree must يزل بغديتا that they will never have a nuclear weapon or bomb نيكولراوي أسوار يكون بومبا كلهم كم زي بلو وشمت حرموز immediately خفت خلالو زخونة كفلي زي بلو for unrestricted shipping traffic كله بهتوس كخفت خلالو زخونة كفلي تكون زخونة يكون قرص زي بلو كم ما نزخونة يكون مركب كم زليو نبزليو مازن كم زخونة تاخد قبره ملكا كل نتي water mines all water mines ولا بومباتات يكون فنج كله بهتوس كوتس كلك خلالو يبلالو حجي كم زكت إزز نهر قينكا نسخة أنت خاخد جبر يخاطب بلا بزرر مالتي أنت حلفة خاخد جبر نيران وش متحرمس كفتوه أي تغفلوا كلنا قر تسمى تواقيهم ركيبهم مزلوا حيلسي قرفوا بهتوس دمه نيكولار أي تمنشون يوم and what are you gonna do أنت خاخد جبر نسخة زغل له عزيز كذا لها تزحزن كفال كوسيو negotiation إذا قد art of the deal مسحف صحيفة إلى جهر سبي give and take negotiation إن كان هباني أنت خاطب أنت حلفة قد قبرقة حلفة هي بنيت ولتقين كخاو كنا استعوت كخد كونا لك إيران وكوش ما تحرمس كم دليتهم زقبروا وزلوا أب كنا لا تعوتي تدعوت كوي وش ما تحرمس كفوتي نير كم هنا منعتي وندريلك كتكفتو سلزي كالك وحيل هذه مكان خد زارب زلا سلزي نيران ويان كم زكت الزمني سلطاني بك سلطان زنا بركة زين يرخوني لو مجنى يكون نات نتزر بخا زملسول كسمعكم ديك مرة كيف زلوا زملسول زلوا so time زبل زلوا all water blah 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 زخونا بتميز اللي فنجي خون كله كله قلتيف كلك خلعله يبلعله Iran will complete the immediate removal or the detonation of any mines that are left which will not be many okay ships caught in the strait كل انت مراخبه وتعشقن زلوا نبعدن خدوا لهم تمام او تخبي تعطيهم زلوا بلا بلا يزبل زلوا and it's just I don't know ينازز دي زلوا بينو دي زارب زلوا انتي زقبر زلوا فتين كخطر دو يدخلني مخنياتو اذا كل زبلو زلوا انت زقبرنا يروز عالمنا بكم زحج شقر واي موضقت اذا تخات زلغه عزيز كاز قبرنا يرن تزغون ويا ترو سوشيال مسحف كاز قبر تزغو وي كما جمري هاد تزغون كوسبو بالثلاثه غزي من بالخمسه غزي صيف كاز لغايو ايران تقبريهم كخفتو انتي سلو زرخو بيهم كخفتو وي انتي حلفه قبر لهم سلو زغون كواي انتي وحسنا سلو ذهب كايم كخفتو سلازي عطيهم له زلو مخنياتون اللهم بحفشا زقرم كنتاتنا نرزلنا and it's just nonsense زخونه اكايداينا نرزلنا مخنياتو ابزون بخال من قد قلت وغلو اسمعوا Who's really in charge and what does it actually look like in black and white if you're in this region? First off, we point out the orange areas. Why would I do that? Because this is where Iran has military presence and this is what we're going to have to fix if we want to open up the Strait of Hormuz by Exactly. اتبلع على الران شو نتري والله بملو السو إيران وتهدروا عقم زلهم بوتا يكتبوتاتي فزوش ما تحرموس كابنية وجميركا كسابنا يموداتا دوبنا باكستان وتهدروا عقمنا إيران أبتبوتا تتغتير الله أبتعت قبوتا زعات ودو مايو so America has no choice كنت فرصة أنت تدخلني رغلا مقبرة قبريك قالت تاب تحت تريواد اللون كطلع كفال عمان ياسا سلازي تحت عمان بخلتي وقنا بتوش متحرمز بتحدد دبي مالتيو بزد ما فجرا كلتنا إماراتين زياتنتنا قد سبوتاتين ستيل بقول لخات عزيز اللي نغزل force. They say we have military strikes here, ability here, therefore we'll control all of this. So what does it look like and why does Oman have a role? Well, Iran says, hey Oman, you can control one half, we'll control the other. Now this is the most brilliant part or very interesting part, not brilliant but the very interesting part in times of Luzalo ati ataatswana Iran tariqmo كابتي كاغن ايلاند زبحال تخيلهم نتفجر زبحال نوشتي تيوم نتفجر مالت سليخو مليقود وصلوا زنبره امارات مالتيو نعو عطيوم بزيا كيلا غيرهم بنيو دما كيلا حجتي وشمت حرمز قدم ابتصباب بنقد تراني راح جكن اسفيهم بعبيهم زقاصر زلو حمز بلا يتحقم يا خاطر زربا
ኣብዚ ጥቀሙላን እዮም ኤግዛክትሊ ከመይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢራን ከምዚያ ጌርና ኣለና ብሕምዝ በለይ ተሓጎም ሓይሊ ዘለዎ ድማ ይቕረብ እንታይ ትገብሩ ሕጂ ኸ እያ ተዘረባ ከምዚ ዓይነት ኣብ ዓለም ተራእዩ ይፈልጥን እዩ እዚኣ ኣሜሪካ ስለምንታይ ኡ የብሎም ኣሎ ኣብዚ ክዛረባ እዩ ፅንኢሉ ክዛረባ እዩ this has to do everything ምስ ባቤል ንምንድን ኣብዚ ቦታ እዚ ኣሜሪካ ስቕ እንድሕር ኢላ ኣብ መላጋ ስትሬት ኣብ ጅብልታር ኣይዶና ክግበር ይግበር ኣብ ባቤል መንደብ ምናልባት ትሑቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ክገብሮ ዝኽእል እዩ ሑቲ ከምኣ ገይሩ ከምታ ኢራን በዚ እናኽፈሉ ገንዘብ ክረኽቡ ተጀሚሮም ሑቲ ኣብ ከባቢና ክገብራ እዩ ከይፈተና ድማ ንሕና ተገዲድና ገንዘብ ንቕበለሉ መድረክ ክፍጠር ክእል ይኸውን እዩ እንታይ ትብሉ እቱም ሰባት ተገዲድና በቃ ዶላራት ንቕበለሉ ግዜ ክህሉ ክእል እንታይ ሞ ክትብል ኢኻ ሑቲ ኣነ ኬላ ክገብር ኤርትራ እንታይ ከም ትገብሩ በትን ድሕሪ ኢልና እምቦ ክንብል ኣይንኽእል ኢና በፍንጫ ክትገብሩ ኢኹም ክብለና ይኽእል እዩ ተምስልካ ስኻ ከም ዝግድዳካ ዘሎ ሰረ ማለት ኣነ ክገብር ኣይደልኒ ነይረ ግን ይግድዱን ኣሎ እንታይ ሞ ክገብር እናበልካ ኬላ ትገብር ምሻለ ሞሳ ከምዚ ንዓዝን ገንዘብ ገበይ ዝኾነ ካብ ዝበሉካ ኣይደልኒ እናበልካ ትወስዶ ከምኡ ዓይነት ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኢትስ ክሬዚ ተስኻኩም ኢለ ግን ባዕሉ ክብላ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ናብ ካልእ ክኸይ ስለ ዝኽእል ልዑል ጥንቃቐ ከድልየና እዮም ዝብሉ and that's this whole pink area. The U.S. made it clear, Oman, you're supposed to be an ally. Make a choice or else you're going to be in trouble. This is not going to stand. And how have they been enforcing the strait? First off, they got a presence. These are merchant ships. They're unarmed. So, of course, they're going to go abide by what the ships say that are somewhat armed. So a lot of them in this so-called mosquito navy. They have the ability to disrupt by saying there's mines in the water or they have drones that go overhead. Meanwhile, how are they doing this? They actually made up an authority like a toll on a bridge and they're charging people on international waters. That can't stand anywhere anyhow because the precedent would be really bad. And finally, no Israel. እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ብኸመይ ከይገብርዎ ኣለዎ እንድሕር ኢልካ መጀመርያ ወታደራዊ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ካብቲ ቦታ ናቶም ወፃኢ ክቆፃፀርዎ ክእሉ እዮም ካብቲ ትእዛዝ ናቶም ወፃኢ እንድሕር ከድካ ብድሮን ወይ ከዓ ብፈንጂ ክትብንቆር ትኽእል ኢኻ ተዘየለ ድማ ብድሮናቶምን በተን ፈጣናት ጀላብናቶምን ቆብ ከብሉካ ይኽእሉ እዮም ድሕሪ ዝብሉካ ይኩን ሓዊ ክርክዑልካ ክእሉ እዮም ንክንደይ ከምኡ ገይሮምን እዮም ካብ ትእዛዞም ክወፅእ ዝፈተኑ ሓዊ ረብኪዖም ገዲፎምሎም እዮም እዚ ውግእ ፀወታ ኣይኮነን ላግፂ ኣይኮነን ዘሎ ብዚ And then Persian Gulf Strait Authority ባዕላቶም ድማ ናይቲ Persian Gulf ናይ መቆፃፀሪ መንግስታዊ ትካል ኣቑሞም ኣለዉ imposing permits and transit fees ስለዚ ብኡ ክትሓልፍ ተማልኦ ዘለካ ቅጥዕታት ኣሎ ክትከፍሎ ዘለካ ነገራት ድማ ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ እታ ናይ መወዳእታ ዘላ እስራኤል ሊንክ ምስ እስራኤል ዝተሓሓዛ ምስ ኣሜሪካ ዝተሓሓዛ መራኸብ ድማ ብፍፁም ክሓልፋ ክንቀሳቐሳ ኣይፍቀደለኒ እታ ናይ መወዳእታ ነጥቢ ስቕጥ ኣቢሉ እዩ ዝሓልፋ እታ ቀንዲ ኣገዳሲት እያ ስለምንታይ ኣሜሪካ ቤዛት ናታ ዓነውነው ኢሉ ኣሎ ኢልና ኣለና ብምንታይ ጌራ ክትፅግኑ ፅገና ናቱ ክትገብር ኮይና መራኸብ የድልያ እዩ ኩሉ እቲ መሳርሒ ብመራኸቢ ክመፅእ ብነፈርቲ ክመፅእ ኣይከልኒ መራኸብ እንተኣትዩ ድማ ቤዛት ናቶም ክፅግኑ እዮም ኣሜሪካ ኣብቲ ቦታ ክትቀርብ ኣይደልዩን እዮም ዘሎ ኣብቲ ቦታ እቲ ክትቀርብ ኣይደልይዎን እዮም ዘሎ እንተዋ ሓደ ውፁእ ዝኾነ ስምምዕ ከይተገብረ ናይ ኣሜሪካ መርከብ ኣብቲ ቦታ ክትቀርብ ኣይደልዩን እዮም ዘሎ ናይ እስራኤል ወይ ናይ እስራኤል ቅቡል ነገር እዩ እስራኤል ተጠላላቲ ስለ ዝኾነ እሱ ክገብርዎ ይክእሉን እዮም ልዕሊ ኩሉ እንታይ ይብል ኣብዚ እዚ ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዝገብርዎ ዘለዎ ናይ ገንዘብ ኣከፋፋልና ትእዛዝን እንካን ውፃእቶ ዝብል ድሕሪ ገይሮም ካልኦት ሃገራት ድማ ንቀዲሖም ነዚ ክገብሩ ክፍትን እዮም and this is going to be ሕማቕ ዝኾነ ኣብነት ንኻልኦት ክኸውን ሕማቕ ኣብነት ንኻልኦት ክኸውን ዝብላ ዘሎ ዘረባ ኣሰብ ኢልኩም ሓዝዋ because that's very key መፍትሒ ሃሳብ እዚ ኩሉ ዝገብርዎ ዘሎ ኣብ ካልእ ከም ካልኦት ሃገራት by the way እዚ ኢራን ትብሎ ዘላ ገንዘብ ክፈሉን ትብሎ ዘላ ኢራን ጥራይ ትብሎ ይኮነት ኣብ ካልኦት ሃገራት ኖርማሊ ቱርኪ በትናታ ዘሎ ተኽፍል እያ ዴንማርክን መንን እዮን የኽፍላ እየን መፃበቦ ናተን ክሰግር ከለካ የኽፍላ እየን ኣብቲ ባልቲክ ሲ ናይ ኢንቫይሮንመንታል ቻርጅ ዶ ገለ ኢሎም የኽፍል እዮም but for some reason ኣብ ባቤል መንደብ ክኸውን ከሎ ዝኽፍል ምክንያት የለን ይብሉካ ከምኡ ድማ ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኢራን ግን I am the boss ኣነ ሓያል መን እዩ ግበር ኣይትግበር ዝብለኒ it's just incredible ተገርም እዩ ኢራን ኣብዚ እንታይ ኢሎም ፅሒፎምሎ መስለኩም and this is also እቲ ሓደ ካብቶም chief negotiators ጋሊባፍ ማለት እዩ እንታይ ፅሒፎም ናይቲ ዶናልድ ትራምፕ ትእዛዛትን በረቕረቑን ምስ ሰምዐ ዝበሎ እዩ እዚ ቁፅሪ ሓደ ኢልዎ the size we size concession is not through dialogue but with missiles in negotiations we merely make them understand መጀመርያ ኩሉ እቲ ኮንሴሽንስ ወይ ከዓ ሕድገታት ንገብሮ ወይ እውን ጠለባት ንገብሮ ኣብ ኩርሲ ኮፍ ኢልና ይኮንና ንገብሮ ዘለና ብሚሳይላትናን ብደምናን ኣብ ባይታ ዘረጋገፅናዮ እዩ ኣብ ጣውላ ክንዛረበልካ ከለና ክንነግረካ ከለና ኣብ ባይታ እንታይ ከም ዝገበርና ኢና ነፍልጠካ ዘለና እምበር ኣብ ጣውላ ምሳኻ ተረዳዲና እዚ ግደፍ እዚ ግበር ንብለካ የለናን ይብላሉ
boy, this is just amazing. The chief negotiator ናቶም እዩ ጋሊባፍ ማለት እቲ ብወገን ኢራን እቲ መራሒ ናይቲ ተዛታይ ነቲ ዘተ ዝመርሕ ዘሎ እዩ ስለዚ እንታይ ክንገድፍ ኢና እንታይ ክንገብር ኢና ኣብ ጣውላ ክትዝዙና ወይ ካብ ብትሩ ሶሻል ጌርካ ክትዛና ትኽእሎ ነገር የብልካ እዩ ኣብ ባይታ ኣብ መሬት ተገጢምና ንሕና ዘረጋገፅናዮ ዝሓዝናዮ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክንከፍቶ ዲና ንኸፍቶን ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ 4 መዓልቲ ምሳና ተዋጊኻ ድማ ክትከፍቶ ይከኣልካ ስለዚ ኣብ ትዊተር ፅሒፍካ ዝኽፈት ነገር የለን ብሎ ቁጥሪ 1 ቁጥሪ 2 ተረይቦ we have no trust in guarantees or words እቲ ትበና ጋራንቲ ይኹን ከምዚ ክገብር እየ ወላ ብቓላትካ ትፅሕፎ doesn't mean anything ወላ ሓንቲ ክንኣምኖ ንግደድ የብልና ንኣምኖ ነገር የብልና ትእመኑ ሰብ ኣይኮንኩም only actions are the measures ነታ ትብለን ዘለኻ ብኣፍካ ብተግባር ተገይርካ 12 ቢልዮን ናይ ኢራን ተታሒዙ ዘሎ immediately ክሰድዎ ኣለኩም ተደየለ ምሳኹም ዘረባ የብልና ንብሎ እንታይ ይብላ ኣሎ only actions are the measure no actions will be taken before the other side acts ተቐንዲ ድማ ስጉምቲ ኣሜሪካ ይኹን ካለ ከይወሰደ ንሕና ሓንቲ ስጉምቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣይንኸፍት እዚ ንገድፍ እዚ ኣይንትንክፍ ንትንክፎ ነገር የለን መጀመርያ ስጉምቲ ክትወስዱ ዘለኩም ስኹም ዶናልድ ትራምፕ ልክ ኣብ ሓዊዮም ጠብስዎ ዘሎ ታናይ ሞዶ ታሪቦ the winner of any agreement is the one who is better prepared for war from the day after ኣብዚ ኩናት እዚ ዕውት ኮይኑ ዝወፅእ መን ይፈልጥካ ኣለካ ኢሎም ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ኩናት ኣብዚ ዝርርብ እዚ ተዓዊቱ ዝወፅእ መን ኢሎሞ እቲ ዝርርብ ፋሒሉ ንፅባሒቱ ኣብ ኩናት ክኣቱ ድልው ዘሎ ንሱ ጥራይ ኢሎም and we are prepared ብልዎ ነዚ ብጣውላ ትገብሮ ዘለካ ድራማታት ፋሓቢልና ኣብ ኩናት ክናቱ we are ready ብሓይሊ ክፈትሑ እንድሕር ኢልካ ንዓ ብሓይሊ እንድሕር ኮይኑ ምርጫ ንዓ ብልዎ ኣሎ እዚ እንታይ ዘርእየካ ኢራን ብፍፁም ካብ ኣሜሪካ ፍርሒ ከም ዘይብሎ they are not bluffing እዚ ተሃዲድ ኣይኮነን ስለምንታይ ክልቲኦም ብረቶም ዓሚሮም ከም ዘለዎ ይፈልጡ እዮም ኣብ ከምዚ ደረጃ ይትድድን ኢኻ ኣይገብሮን ይገለ ዝበሃል የለን ክግበር ኣይግን ምዝያቶም ብዝርርብ ዝፍታሕ ነገር የለን ብበትሪ በታ ዝመፅዋ ብኣያ ትፍታሕ ብኣ ድማ ንሕና ዝያዳ ዕድል ኣለና ሕጂ ዝብል እምነት ኣሎ ስለዚ ኒኩለር ኣብ ኢድና ኣሎ ገለ እንድዕሮም ኒኩለር ክንገብር ንኽእል ኢና ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣብ ኢድና ኣሎ አንድ እቲ ገይሮሞ ዘለዎ ገዳ ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝነበረ ዝገድድ ኣይኮነን ዝነበረን ስለዚ ነዚ ፀገም እዚ ክንፈትሖ እንድሕር ኮይና ድማ ሓንሳብን ሓዋሩን ነዚኣቶም ኣንበርኪኽና ጥራይ እምበር በዚ ሕጂ ዝኽድዎ ዘሎ ክፍታሕ ዝኽእል ኣይኮነን ይብለው ስለዚ ዝገበረ ይግበር ከምዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም እያ this is ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ብዙሓት እቲ ጋሊባፍ ብዙሓት የመናላስ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና the post aligns with what the Iranian official told drop site Jeremy Schill that's while a final draft MOU exists Iran has zero trust in Trump or the US ولا قاتي memorandum of understanding قال يقبر انتلو إيرانويان zero امنت قبل دونالد ترامب أكايداناتون يمزلو will not consider Trump's decisions are definitively finalized until ስለዚህ Donald Trump أمينا زخونا نجار نجبر نجار يالن بلو Galibaf a former IRGC general who was re-elected as a parliamentary speaker this week with 235 votes has emerged as one of the Iran's most powerful figures بحفشة أتي تزاتاي ناتو Galibaf تري وزناكم وتهدراو جنرال ونيو زتري وزلهم وتهدراو جنرالي دكتور يلما they very sophisticated زخون مهارات ونيو جرما وهبك على نايتي بايتويو نتي زرب دماز مرح زلي أبدأ على في انترفيو ناتم سألكم نيره نتي علامة ما عادش موت تاي قتل قال ما لازم قد سنة قد يكون كندي جوجانا غبيرة أنا نزهجر كم يجرى أبو حسب تاسق جرى حلفت رأي I'm just ready نزهجر ألا ينتقينه نكب الجولة دلوية كم زي لو بقلت كم ممكن خمات هلا دلوية نزبل نتاك بمتاك تفرارات أمريكا قصة جمام زيو نزيوم عين السبات هذا نابنت هذا كسواي زبل زلو نابن أبزق بريش براز قبرو زي تمهاريو مساخين برين ووش غير ما من قلقلت ولا دونالد ترامب حس أبو قريب متس النزي بتعب مهور سبي بكونفنشنال زي أنا عالمنا تمرت بلو مالتي وتدرنا حس أبو قريب متس أيكري وتدرنا زردو قانقو عالم زردو لأنه كل دما هجرن هجراونتن كبد نايتي حلفنت نايتي هجرون زردوي سلازي توم راحت نزيهم تايم زبلو أمريكا فاناتيكس ፍጹም በቃ ሉናቲክስ ፍጹምም ዘይግደሱ ሞት ወንደ ይፍርሆም ዓይነት ሰባት እዮም ጸላእትና እዮም ዝብሉ ኤግዛክትሊ ንሃገሮም ክብጀው ድልዋ ዝኾኑ ሰብ መትከል ንረብሓ ናይ ህዝቦም ናይ ሃገሮም ድማ ብፍጹም ንቕ ዘይብሉ መራሕቲ እዮም ዘለዉ
زين ودزن ስለዝኾነ ኣሜሪካ ወታደራውን ተበሉ ሽግር ኣብ ጣውላ ድማ ከሽክዕዎ ዝኽእል ሰብ የብለዎም they are very intelligent ኢራናውያን ብጣዕሚ እዮም sophisticated እዚ ብዝኾነ መንገዲ ከሽክዕዎም ኣይክእሉን እዮም እዚን ወደዝን ስለዝረአ ዘሎ እዚ ኩሉ ዝገብርዎ ዝነበሩ የሽክዕዎም ኣይነበሩን ኢራናውያን ፈልጥዎ እዮም ትገይም ግን ኢራን ድማ የዋፅኣና እዩ ስለዝብሉ እዮም ቀልጢፎም ውግደ ይጅምር ሕጂ እውን ስለምንታይ የዋፅኦም ይጥቀስ ምባል ይዳለው እዮም ኩሉ ግዜ ኢራን ግዜ የድልዮም እዩ ኩሉ ግዜ ሕጂ ንኣብነት ለንቀነ ጥራይሲ መዓት ኣፅዋር የውፅኡ ኣሎ ተባሂሉ ብሶ እቲ ግዜ ትግዛእ ዘሎ ንዓተቶም ክሳራ ኣይኮነን ኣፅዋር የፍርዩ ኣለዉ የዳልው ኣለዉ ኩሉ ነገር የዳልው እዮም ዘሎ ስለዚ እቲ ግዜ ምብላዕ ማለት ከምዚ ሕማቕ ነገር ኣይኮን ድሓር ኢራን ሞር ኦር ለስ ሰልፍ ሰፊሽንት ሃገር እዩ ነፍሱ ዝኽእል ሃገር እዩ ስለዚ ትዕፅዋን ክባን ብመሰረቱ ክቐትለ ዝኽእል ሃገር ኣይኮን ኩሉ ነገር ካብ ደገ ዝመፅእ ሃገር ኣይኮን ስለዚ ዋላ እኳ ዝቕባበ ፀገማት እንተለዎም ነቲ ኩነታት ዝፈልጥዎን ንምንባር ናቶም ኣመልክት ሕቶ ዝእቶ ኣይኮነን ፈተና ግን ኣለዎም ሶም ንባዕሎም እዚ ኣቃሊልካ ዝረአ እውን ኣይኮነን Well, Krishnan, here we are again. Maybe a deal, maybe not a deal. There was some sense that progress was being made, given Donald Trump said he was holding this meeting in the Situation Room. But in the last few minutes, we've had two separate Truth Social postings from him, which would suggest he is now out of that room. And those Truth Socials did not mention Iran, suggesting he has moved on from that. We also don't know who was in the room with him. Certainly his Secretary of State and National Security Advisor, Marco Rubio, spent the morning at the State Department with his Pakistani counterpart. Pakistan, of course, a key intermediary in the diplomatic efforts to solve this conflict. And then the man in charge of the military operation in the Middle East, Pete Hegseth, the So ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ሲቹዌሽን ሩም ዝበሃል ኣትዩ ነይሩ ድሕሪኡ ናብኡ ከኣቱ ከሎ ፅሑፍ ሂቡ እንታይ ክገብር ይደሊ ከም ዘሎ ነይሩ እንታይ ገይሩ ካብ ወፂኡ ግን ኣይተዛረበን ኣብ ካልእ ኣጀንዱ ሰጊሩ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ሲቹዌሽን ሩም ከኣቱ ከሎ ሓደ መራሒ ኩሎም እቶም ቶፕ ኣማኽርቲ ናይቲ ኩናት ናይ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ድዩ ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ኣድቫይዘር ድዩ ናይ ወታደራዊ ሓይሊ ሓላፊ ድዩ ናይ ስለላ ሓላፊ እሳቶም እዮም ምስኡ ክኾኑ ዘለዎም እታ ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ዝበሃል የለን እቲ ሚኒስትር ምክልኻል ናቱ ዝትሪእዎ ዘለኹም ኣብቲ ማልዩ እንታይ ዝብል ተፃሒፉ ኣሎ ዲስ ኢዝ ዋር እዚ ኩናት እዩ እዚ ሰብ እዚ በቃ ላግጢ እዩ ኮይኑ ዝስምዖ ዘሎ ኩናት ልክዕ ከም ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ተዋሂብዎ ዘሎ ስልጣን ናይ ብሓቂ ከምዚ ዕሻል ምሻሉ ልዕሊ ዓቕሙ ብረት ምሳብካዮ ክዓቢ ዝደሊ ከማይ ኮይኑ ዘሎ ሰብ እዚ ስለዚ ከምዛ ትሪእዎ ዘለኹም ብሓዊ ፀወታ ይፃወት ዘሎ ሓንቲ እግሩ ወይ ገለ እንትድህረም ነይሩ ካልእ ነገር ነይሩ እዚ ኩናት ግን ንዓታቶም ስለዘይትንክፎም መላገፂ እዮም ዝጥቀምሉ ብዝኾነ ስፖርት ይገብር አንድ እዚ ካብ ኩናት እዩ እናበለ ይድፍክር ተገርም እዩ በቃ ዘገርም ጥራይ ካ ክትብሎ ትኽእል ግን ዝበሃል ነገር ካ የለን ከም መቐፀልታ ንሪኦ ዘለና በይኑ እዩ ነይሩ ኣብቲ ኣኼባሲ እጂ መን እዩ ዘማኽሮ ዘሎ ምስ መን እዩ ዘብል ዘሎ ምናልባት ትዝክርቱ ኮይንኩም ቀደም ኣምፂልኩም ነይረ ኣብቲ መጀመርያ ኣብቲ ሲቹዌሽን ሩም መን እዩ ኣስዲዑ ኣብኡ እትይዎ ነተንያሁ እዩ ምስ ኣትዩ ነይሩ ናይ እስራኤል ስለያ ድማ እዮም ኣማኺሮም መን ዶናልድ ትራምፕ ዝበሃል ናቱ ስለያ ዘይኮነ ናይ እስራኤል ናይ ሞሳድ ስለያ እዮም ሓበሬታ ሂቦም ኣብቲ ኩናት እቶም ሕጂ ምናልባት ሰም እዮም ዝዝውርዎ ዘሎ ዝኾኑ እዩ ዝበሃል of the military operation in the Middle East, Pete Hegseth, the self-styled Secretary of War, well, he's thousands of miles away with US troops in Asia, so it's unclear who he was discussing this with. He did lay out his demands, once again demands we've seen before on his Truth Social before entering the Situation Room, saying Iran must agree to never have a nuclear weapon, it must immediately reopen the Strait of Hormuz, remove any mines underwater that are there, and when it comes to the enriched uranium it has, the US would go in and take that and the US would destroy it. Also Donald Trump saying that Iran would not see any economic relief as yet. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ማክሲመም ዲማንድ ዝብልዎ እዚ ኩሉ እቲ ዝሓቶ ዘሎ ንባራክ ኦባማ ከምዚ በልካን ኢሉ ነቶም ናይ ባራክ ኦባማ ናይ ቀደም ፕሬዚደንት ዝነበረ ነፍሲ ምስኡ ኣወዳድራ እንዲ ዝነብር መስኪናይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ እዚ ዝሓቶ ዘሎ ኢራን እንታይ ኢሎም እዮም ክቕበልዎ ነዚ ኩሉ እናበለ ከሎ ኩሉ ክፈትዎ ገለ ግበርዎ ከም ዝግበርዎ ዩራኒየም ናትኩም ኣረክቡኒ ከጥፍኦ ኣለኒ ገለመለ እዚ ኩሉ ድማ ወላ ሓንቲ ካይገብረልኩም እያ ነየ ዝብሎም ዘሎ so why should they negotiate with you? I mean it's just እዚ ከምዚታት ክትሓትት ኮይንካ ክማረኹ ከለዎ ትገብሮ ነገር እዩ እዚ እስኻ ኢኻ ትማረኽ ዘለካ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣሜሪካ እሶም ኣይኮኑ ዝማርኹ ዘለዉ ስለዚ I mean this is just ክንምንታይ
سممع كبصح كم زي كل ويون بق قبيلو تصحفو زلو اوشت كن كالي يقبر كم زلو يوم سترطرو بزحل. Almost immediately, that was rebutted by the Iranians, who say that no agreement has been finalized. They say any memorandum of understanding would involve $12 billion of their frozen assets being unfrozen and immediately given back to Iran. There is no provision for the US to take that enriched uranium and destroy it. And also when it comes to the Strait of Hormuz, they say that they will continue to monitor ships there and security measures. So, بوغن إيران دماي لما مجمريا تي MOU زبال زلو كنفرارم تقينا بحال إنه نصرح لنا تسمم كنفرب تقينا قد ما نفرمنا 10 بليون جنزبنا تتحيزلو كستدد علو نابيران كمتصالو نعو خي قبرنا زخوني يقون ديل نقبر يبلنا مجمريا مالتي زمالتي مالت دونالد ترامب 5 سنتيم كيرخب كخلقا زخونا نقر كي كيرنا خلنا جنزبنا هبلنا الهريو كاسينا رينا واش ما تحرمو زين خفتون نحن كو حصرينا بحالنا كنكفتون غرينا كنتصرا بيدنا يكخون اتخالت بلو زلغا يورانيوم قال بلا دما ابتنسو سمعتينا نزرربلن برحجي تبلو زلغا عجوجو بوتا يبلو زي ازوم سبازياتهم كراديوم دحري لهم كاك بد بلايو زقرارم ነገሩን يبلهم እቲ ነፍስ ወከፍና ናቶም ትሕስቶ ነናቶም ሪቴም ዝብዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ግን ተቐንዲ ፀገም ዝበሃል ዘሎ ስለምንታይ ፈልጥኩም ኣለዎ ቢኮዝ አፉ ከዓብጥ ስለ ዘይክል መን ፀሓፊ ኢልዎ ነዚ መን ገዲድዎ ዝርርብ ኢለካ እዩ ዘሎ ስቕ ዘይብል already ነቲ ዝርርብ ደበላሽዎ ዘሎ በዓል ንሱ እቲ ፕሬዚደንት አፉ ከዓፁ ስለ ዘይክል ኢሎም which is very different from Donald Trump talking about unrestricted traffic there. So once again, it feels like the same sticking points remain. And despite the suggestion that a high-level meeting has taken place in the Situation Room, if you look at the two things that he's just put on his Truth Social, they're endorsing candidates in House races for Congress. They are not talking about the situation in the Middle East. Kate Fisher. Well, joining me now is Ali Vyers, the Iran project director at the International. بحاجة خمرية زلنا ما يبحكي ذكر من زاد النغن دس دم من كنت تانر زلنا but hey this is تبيز ناتو حقوس هيكون نزلو نابيجس قديم مودتا سكن اسمعيهم. Leaders have reached an agreement on a 60-day window to extend the ceasefire and launch nuclear negotiations. There are reports that the deal tackles the Strait of Hormuz, enriched uranium, and sanctions against Tehran. Let's bring in retired four-star general, Fox News senior strategic analyst and chairman of the Institute, and signed off on these deal points, which is an extension of the ceasefire. But what do you think about it? Yeah, well, let's, first of all, I think when you look at it, we've got to remind ourselves, who are the Iranians here? And certainly the administration is very clear-eyed in who they are. In fact, I spoke to one of the negotiators earlier this week for a lengthy conversation, and there's no doubt in my mind that he's very clear-eyed in what we're dealing with here. What did we see after the 12-day war? Last June, the thing that got our attention and alarmed us is how they recommitted to all of their original goals. كم تريو زلهم زحجي أنت قراب مغابريتي خلو نيرانويان كم تألاماتن حق عالم كحيدهم زخود زلون غيرو كأمن يزفتن داي مالت يوزي أمريكا أبقى كات طفيل كالليلا بيت فرد كسكات خليها زيادة زربا بعلا طفيعتك طفيع النيلة كسكات خليها. This is exactly حدا بحدا. أمريكا هريماتك أنا تهريمت بل. لك كم إسرائيل نغازة هريماتو. نحن أنا تبدلنا لهم بعلم علم منتم سألوا تجبر التجدد لها. عبنت أمريكا بتناي بزح بتناي أمريكا churches بتكرسانان درجتك سألوا من إسرائيل يمزجبروا من نتنياهو يمسألوا زجبروا. سلمتاي يبدل على سلوا زبلوا. نتنياهو إسرائيل انتاي قبرين زعلوا بنفرتن بمثالات بدرونات نجرو نمسكين هزبي حمد كقبرين زعلوا أملاخ نزيعتهم حلوا وميلهم دما أفتهم بيت كريستياناتنا أمريكا يسألوا لهم زي تي درجانا يا manipulation كند من تاي مخان مالتي نسب زقتلن زقافعنا بعالم قصر حدا إسرائيل يبزوان زي قصر حدا مولادرتي يبلو قصر حدا دحريو بقطر خلت من مخانا ما ينفلتنا وهناتو راشا عندي ميلانكم من خاص دليل راشا أبر بعد 5 عامات جبرت كوينات رب نايتي إسرائيل أو وش تحت رجزي أبقى غازات رئيس قتلته كندي قتلت سلمتاي نسيفيل كقتل لا كنت واجازلا إسرائيل وججن هز سيفيل لأن كان حدا دكتور ناي إنجليزاوي أبقى ذا حكيم زنبرة سيرجن مالتيو مستاك كارلسون زبال الفيديو كيرلو أبزن تمسينا نتجان الناس أقام سلزغنا ينمسونينا كتكريو وتغليو نسوز زاربو زس دمم ترى زولان أتقف بيا علي حزبي فلسطين زورت زلو ذاك سبات كحفروا لزقبوي
أمريكان إسرائيل واردي يزقب بحن جزيجن كله ينو أبزق زي حيل سلزلو سباي فلتونيجن التاريخ زي نجارزي نزال عالم كواردي يملك كم زم جرمناوي برم بتاع قبل تجميرها في السوشيال ميديا انت يمزلو التنازي تمالز قبل كارس كابلو رسم يمزد من جرمن كل زي تتنقعوا يمزارب سلمتاي حماق طارح تلقى كل زي الرخاخ بالكاي زيادته ممكن رخاخ بلو ولا ميبي كلا يكون تعلم شو عامة يوسيدو so it takes time مستسعر كايد ما زمت ስለዚህ ሓደ መዓልቲ ክመጽእ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢራን ኣብ ኣመሬታን ኣብ ባሕራን ኮፍ ኢላ መዓ ሽግር ወሪድዋ ዘሎ ኣብ ኣፍንጫ መጺኦም ክዋግዋ ዘልዩ ዘሎ ከም ገበነኛ ገይሩ ዝዛረብ ዘሎ ድሓርካ ቅድሚ እዚ ኩናት ኩሉ ነገር ንክትገብር ሕራይ ኢላ ተኣምራታዊ ዝኾነ ስምምዕ ንክትገብር ተዳልያ ከላይ ናብ ኩናታት እዩ ስለዚ መን ይጠላ መን እዩ ዝገብር ነዚ ክምልሰሉ ከለኹ ካብ ዝተበጊሰ but they know ኩነታት ከመይ ጌርካ ትዊስት ትገብሮ really leak out to Mabo. Da Donald Trump ba'alizi dima rabhana Israel bar rabhana America kono zogadso. Recovered nuclear program, ballistic missile acceleration, continued support for the proxies. All of that was going on, and the degree that it was going on, particularly with ballistic missiles, precipitated and was the basic reason for why we have this combined operation against the Iranians this year, beginning back in February. And we've got further evidence. So my point is, it's unlikely they're going to change. No matter what deal we put together, at the end of it, they're going to want to recover everything that they're losing and go back to their original goals. So in the deal, and our negotiators understand this. بقمت على التاريخ ما كل زجبرنايان إيرانويان صغيرة ما يكونوا نبتاني قدامهم كملاسيهم يبلو يس نبتاني قدامهم حجكن بزبرت عمل كيهم كملاسو he knows that إيرانويان أبتني أسر تخلط مع التزجبروا دبداب ونتقون أمريكان إسرائيل تسعيرهم يوم وزيهم برسعيرهم ما يكونوا وزيهم وخلاص زرار إيران أبرت أن حريم نهاية لهم زعمنوا قلتيفهم دم حيالات كوينهم وزيهم ميسايلاتهم يغون دروناتهم يغون حجون نتقون 4 معالت وزيهم دبديبهم ولا حنت لو تيمسون إيران هجون حيال كوينه وتسأله بل سالسة إذا تمسكهم دماء زل على حيل عزاك توصل أبزوانسي كلنا قريلا that's why لعلن تحت نزلوا زلوا كان تجرم كنا تعطيهم تروي زلهم نزي مقرام كذا وداك أيضا أريز ورديس أكم زكنا تدماء مبزحتهم زلوا دونالد ترامب زكوا أصلا حجر أمريكا يكون نزل حج. Trump is not really president of the United States. I think he's ultimately obeying the orders that are given to him by Mr. Netanyahu and his government. I think that's one of the reasons you've seen so much vacillation. Now, some of the vacillation is a function of Donald Trump's efforts to manipulate the marketplace. That's obvious. But in terms of meaningful agreements, we have none yet, nor are we likely to see anything in the meantime, as long as the Israelis exercise veto power. And Netanyahu has veto power over everything and anything that President Trump does. Now, the question is, could that change? I don't know. I would hope so. But thus far, I think that's pretty clear. And you've already hit the nail on the head. The Israelis have tended to treat our ongoing hostilities with... Wow, this is big thing. Donald Trump تايز بالزلو عصرت قزي حدا سمع كجبر كم زي اللي في التنمو أمون جوز فرصة زلوا وينت تودبل ويد حرز بالزلو سلام تاين دهريلنا بغلط من قدهم ريان خل مجمريا تنسور نجر دونالد ترامب نسي كون نتاجر زي ما حضر زلوا بفلا يبزو كينات زملكت نتنياهو زي ما حضر زلوا نتنياهو دما فيتو باور الله فيتو باور مالتي دونالد ترامب نزبله كانسل كجبري خليص سيد دونالد ترامب وسينو ني نتنياهو يكنجر زلوا نتنياهو إيش ندحريلو تراي زغلط نتنياهو بن دحريلو يفشل إذا زربا إذا جاند الله خير مثلكم حدا بحدا أبتكبر نريو زلنا قداي نتنياهو زيد اللي نجر دونالد ترامب هيكبروني مهنياتو كابتا مقراصنا يتوصي قدامي 9 جميرو نتنياهو امبي مزبله دونالد ترامب أكندنا تنبزبله قدر سبل تايكل زوي إيرانيا تتعلم زلا إسرائيل أبتدي لأي نبرتن كل جميرو تايزري كازي أب باكستان زرب كايدو خلو أتناي أمريكا تزارت تايز بلو جيدي فانس بس نا إسرائيل مراحيل راحب كم زنبرة نتنياهو بعد نجير ريبورتي قبرو لين يروم يميلو لذي he is just كاب إسرائيل كوينو نتناي أمريكا ما وسانتها توسنا زلو نسي زناجر كغير خلده maybe أبز حجيجن عيراني دونالد ترامب بعلون نتبتلالي تكملي نتلاقاتات نمرقاقي manipulate نمكبار سلزو طعمو نعوني تكملي جن نريو زلنا قداي جن نيبا حكي زقر من زستم من مخاني زنقر
عبيت أمريكان يمزي كونريل دوغلاس ماغريغر بي ريبابليكان ፖለቲክ ወታደራዊ ሓላፊ ዝነበረን ኣብቲ ፔንታጎን ዝሰርሕ ዝነበረን እዩ እዚ ኣሜሪካ ሓያል ክኮነሎም ዝደልዩ እዮም እዚኦም ፀረ ኣሜሪካ ከይመስልኩም ፀገም ግን እዚ ኩናት ምስ ኢራን ንኣሜሪካ ዘርብሕ ኣይኮነን ባህልቲ እዮም ኣሜሪካ ትኸስር ጥራይ ዘላ ኢሎ ካብዚ ኩናት እዚ ክሳራ ተደይ ኮይኑ ብዝኾነ ይኹን መክሰብ የብላን እስራኤል ክትከስብ ትኽእል እያ ምክንያቱ ድሮ ከሲባ እውን ኣላ እተን ሃገራት ኸሊጅ ኩለን ተዳኺመን ኣለዋ ቁጠባ ሓፍከፍ ክብላ ጀሚረን ስለ ዝነበራ ሕጂ ተረሚሰን ስለ ዘለዋ እስራኤል ጎብለል ክትከውን እያ ብቐፃሊ ድማ ንኢራን ድማ ከም ትደክም ክገብሩ ክፍትኑ እዮም ስለዚ ንሳቶም ጎባለል ክኾኑ እንተኮይኖም እቶም ካልኦት ክድቆሱ ክኽእሉ ኣለዎም ብሳያታ ፕላን ኣብ ትሕቲያ ክንብርከኹ ክኽእሉ ኣለዎም ብዝለዓለ ደረጃ ድማ ዝደልይዎ ዝነበሩ ሰብ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣብ ኢዶም ክትዎ ሶማሊላንድ ብቀርኒ ኣፍሪካ ሒዞም ኣለዉ ብሶማሊላንድ ጌርካ ሶማሊላንድ ጠቕላላ ኣብ ኢዶም እያ ክትቕቡ ናፅነቶም ክረኽቡ ብላብላ ዘይኮነስ መግዛእቲ ናይ እስራኤል እዮም ክኾኑ ግዙኣት ናይ እስራኤል ክኾኑ እዮም ዲስዜ እስራኤል ታትያትካ ኣኺልካ እዩ ብኔው ድማ እቲ ኢማራት ሒዞም ኣሎ ኦልሬዲ ኢማራት ምሶም ኣሎ ብኔው በቲ ሓደ ወገን እዚ ብዚ ንብሎ ንሪኦ ፀናና ማለት እዩ እዚ ብዚ ዘርእየኩም ፀናዕኩም ማለት if I show you this one እቲ ኩነታት እቲ እስራኤል ትደልዮ ዝነበረት ንኽንርኢ ኢልና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኢማራት ዝበሃል ሃገር ስለ ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብቲ ኢማራት ኮይኖም ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ንክቋፃፅሩ ዕድል ሂቦም ነይሩ ግን ንኢራን እውን ክቋፃፅርዋ ይደልዩ ነይሮም እንተኾነ ንሶም ዝዝውርዎ መንግስቲ ክኸውን ድሕሪኡ ንሳቶም ናይ ሴኪሪቲ ገለገለ ኢሎም ኣብታ ወሽመጥ ሕርሙዝ መፅኦም ኮፍ ክብሉ እሞ ናይቲ ኬላ ተቆፃፀርቲ ኮኑ ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ድማ እዚ ኩሉ ኣንፃር ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ነገር ናብ ኤርትራ መፂኻ ንዓሰብ ሒዝካ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ንምቁፅፃር ነቲ ባብኤል መንደብ ንምቁፅፃር ነይሩ ናይ ኤርትራ ግን ኣይሰለጠን ስለዚ እታ ዝቐለለት ካብኣ ርሕቕ ኢልካ ንመን ኢኻ ትብሎ ነዚ ሶማሊላንድ ሒዝካ ዝግበር እዩ ብንያው ብየመን ብዙሕ ፈቲኖም እዮም ስዑድያ ስለ ደፍረሰቶ ኣይሰለጠን ብኡ ድማ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለዎም ኩሉ እዚ ነገራት ትሪእዎ ዘለዎም ንዓለምና ከመይ ጌርካ ትቆፃፀር እስራኤል ድማ ብኸመይ ሱፐር ፓወር ይኸውን ዝግበር ዘሎ ኩናት እዩ እዞም ኩሎም ባድላ ተኸዲኖም ትሪኦም ዘሎ ኣሜሪካውያን ድማ ንረብሓ ኣሜሪካ ዝዛረቡ ዘሎ ከይመስልኩም ንረብሓ እስራኤል እዩ ኩሉ ግን ናይ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ዝግበር ከም ዘሎ ገይሮም ድማ ክዛረቡ ይመርፁ ኢትስ ጀስት ኢንክረዲብል ጥራይና ንብሎ P1 of President Trump's 4 to 6 week war. When, not if, the Strait of Hormuz is finally opened, how long will it take before energy prices reduce to their pre-war level? And are we at risk of seeing a repeat of this any time in the future? Well, phase one of any operation to open the straits will have to deal with the minefield, which is just to the southern side of the Strait of Hormuz. Now, Iran put the mines in place. They will undoubtedly be the lead in clearing it. But the international community has also offered support to try and help clear that. The RFA Lime Bay from the Royal Navy is a mine clearance vessel. The challenge, of course, is ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ከመይ ጌርና ነቲ ጉዳይ ክንፈትሕ ንኽእል ዓለም ከመይ ጌርና ነቲ ጉዳይ ክትፈትሖ ትኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ናይ ኣሜሪካ ብሎኬድ ክኽፈት ኣሎ እቲ ኣብቲ ባሕሪ ተገይሩ ዝነበረ ኣፅዋራት ድማ ከመይ ጌርካ ክተኣልዮ ትኽእል ገለኒ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ወዮ ተስፋ ገይሮም እዮም ከም ዝዛረቡ ዘለዉ እቲ ስምምዕ ግን ገና ኣብ ሊምቦ ኣብ ጠልጠል ወዲቑ ዘሎ እዩ ክትግበር ድያ ይትግበር እውን ዝፈልጦ ነገር የለን እዚኣ ናይ ኣሜሪካ ናይ ዓዲ እንግሊዝ እያ እዚኣ እውን ክትሕግዝ ትኽእል እያ ኣብኡ ነቲ ተተኳሲ ኣብ ባሕሪ ተቐቢሩ ዘሎ ንምውፃእ እዮም ዝብሉ ዘለዉ we'll see. A little bit too far. Straits was literally just to the north of that and out again. That is the pre-war level. You've got to deal with a lot of backlog, 1,500 to 2,000 vessels that are in here trapped. Therefore, it will take quite a while to settle down before you get down to a steady state. But once that has all been cleared, you then move into phase 3, which is steady state operations. Sounds smooth, but Iran has already suggested that it might be wanting to work with Oman to create an area where it manages the Strait of Hormuz for some fees. It's even released this map showing its claimed area of control. Now, of course, America has said such a move would be completely unacceptable. Be interesting to بعرفش انت تسمعهم وين انت هون انت تسمعهم وتصرنا ايران كل كم زخونه يوم زنوغرو زلو امريكا يقبلوني تبلالا ግን ታገባባት ቀደም ከመይ ዝነበረ يوم زنوغرو زلو امريكا ግን ፈቲኻ ደንጉስ ትምርቕ ይኮይንዋ ዘሎ And there's still a legacy that needs to be dealt with. The South Pass oil field is a good example that was had a significant damage to the course of the war. Anyway, come through was a long to good day. Nabe goes to Khay comes a Helen, good day, Bahari, Dema, Akal Naiti, Kunatat Koinuzolo. This is going to be, but Nahawaru Akaidana Halamnak, years of Kunatat Muhanin and Nirindisam and Zelena. This is going to be a very, very historic moment. And next move now, Tom Taikoni, Nexia Kungatfena, but it's going to be very, very interesting to watch.
as something they can exploit to busy themselves elsewhere. Finish the job in southern Lebanon, finish the job in Gaza in pursuit of the Greater Israel Project. But that doesn't mean that they're going to sign on for peace with Iran because they want something that we have not been able to deliver, and that is the destruction of Iran. All you have to do is go back and look at the various goals that we set for ourselves. We started off with this ridiculous notion that there were millions of people in Iran that wanted to dispose of their own government. They sent in the CIA and the Mossad and probably MI6 to try and stir this up. It failed. The government remains strong. And so then what was the new goal? Well, it's decapitation. We just have to go in and kill all the leaders. And like most states in the Middle East, Iran will fall apart. Iran is not like most states in the Middle East. Iran is a civilizational state. ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንኩንነት ናይ ኢራን ዘይፈተንዎ ካርድ ከም ዘየለ ኩሉ ነገር ስርዓት ክቕይሩ ፈቲኖም መራሕቲ ክቐትሉ ፈቲኖም ህዝባዊ ምልዕዓል ክገብሩ ብሲአይኤም ብሞሳድን ዝተመወለ ሰብ ነይሩ ተላዒሉ ነቲ መንግስቲ ክቕይረሎም ዝሓሰብዎ ኣይሰርሐን ንሱ እቲ መንግስቲ መሊሱ ሓያል መራሕቲ ቀቲሎም ኣይኮነን ልክዕ ከምተን ካልኦት ሃገራት ዓረብ ኣብኡ ዘለዋ ሃገራት ኸልጅ መራሕን ድሕሪ ቀቲልካ ዝተወድአ ነገር እያ ስዑድያ رويال فاميلي تنقص تقتيلو تزبي اللي مبالك بالخليو معناته تنقص نبرز اللي هو تنقل عملت هو تعدل نورمال يكون فزو أبي مراتكم زتي زيادة سعودية عم يبقى وصايا أنت قالوا تجمع الإمارات قطر الكازياتهم very كم زي artificial state يوم كنت لهم تخليها تاريخاوي مسر زي بلهم إيران civilizational state كابت أنت زنبره حزبي سزي سراور سدد تاريخ زلوا كنتاتو زفلت للكل دبا مورز بي بقليل كتتالو تخلي يكون حسام الله صبال شجر الله هذا كابتي دقاقي ما خذكركم انترفيو مس امباسادر غرماي هايلز قبر كواب زعبا قراك زهرب كله كيتكم سمعوا هذا كابتك عند علامانيتي قرا تاريخ كان خدرس ماي تاريخكاس زحفر كوين نخصم معك سكبر سرحي مورال نايت حزبي تحريمو بتاريخه زحفر بحقره زحفر كقبرو يم زفترو إذا دم حركاتي تزحزن كفال نايت قدا زقبرو يم معناته مدحانيت كم زي تركب هنت أخذ صرح كم زي تدخل قساخ صرح كم زي تدخل ماكينة كتوت كم زي تدخل مسقبركا تزبي كم زحفر زقربابتا ولا ديرو كم زحفر قبرو زمالة دما تاريخه يقد سودي لكا كم زابير تراين رايو سخل جيجننا تاريخ نستفز ما هاجرسي هاي مرخينا اللي نادي السودان كنا خمسوينا بفقدو توقعفنا دلنا زبل من سيك سما كلا exactly كم زي ناخذ كوني مزولي خاطر قرا هناك كم علمكا كم قربا بتخاقيت وناجف بمسرة عاخا اقرخا اسيرو تم كالوت كخدن عاخا جن اقرخا حالي خوز قد فكا كوميت قرا يلو يزارب بس كتكم سمعوها one of the most interesting interviews قبر كويو ولا تاني اقرا كفالت راي سمعوها existed for 2,000 plus years. Bombing them isn't going to make much difference in the grand scheme of things. But importantly, it denies its nuclear ambitions are even being discussed. Moreover, Iran says a binding ceasefire in Lebanon is essential and that it wants at least $12 billion from unfrozen assets. These, my friends, are not small details. They cut to the heart of anything that could convey a shred of credibility, let alone durability. What is credible in all this crosstalk? That's impossible to know. The president said today, and this happened, that he was meeting with his top advisors, preparing a final determination on next steps. We still don't have one. The meeting's over. So is it deal? War? More paper shuffling? حقيقي كل زبل زلو دونالد ترامب قبر زلو درامان تواسو انه اكسبوز قبر زلو we don't see anything زغنا بروغرس نريالنان زغنا صبونا غير نريالنان بزعبات تزرب دما كل سنز دوليو ماكسيمم ديماند سيزي متصالو نسو زدليو نعو زدليو كل نقرات هزي متصالو اتخال حيل انتاي كم زلو بناي قلسني زلو نزياتو ما إيران طلباتنا إيران مرقصي رقيس كانت كاتراي تسعفت لغا ما كمي جيروم يوم كامنو خاتم كامترنات كاتم بانت أركازل وسي حدا أف كما عطخا أبزرب كلغا أف سوشيال ميديا دس أف مغناتي بالكام لخوف تزي كوينكا دونالد ترامب جن بالحان تحبب زاد لي يكون اللخوف سلزخونه أفوك عطسو زخل سبا يكون حركة بتزعبي يتقبنا دونالد ترامب أفوك عطسو سلزي كليلهم the biggest problem ناتو to weakness ناتو سي كي بزعبا نفسه كفس قبر زولا عرسي كي تودو خلو سلد الزارب بعلو سياغيتي معناته لك كم زي مشان الله عنجال حدا نجار مس نجار كاي فصم متمستير كحزو زي كل كوميو
ብዙ ነገራት ኣይነግርዎን እዮም by the way ኢሎምካ because they fear ከምኡ ክገብር ከም ዝኽእል ስለ ዝፈልጡ ኣይነግርዎን እዮም ስለ ዘውፅኦት ዘረባ ከይተረድኦ ኣይነግርዎን እዮም ታገዳስ ነገር ከም ናይ ኣሜሪካ መራሒ መጠን ከም መራሒ ናይቲ ሃገር ኩሉ እቲ ምስጢር ቶፕ ሲክሬት እሱ ክፈልጦ ዝግባእ ንሱ ዘይፈልጦ ኣገዳሲ ክህሉ የብሉን እዩ ዝበሃል ግን እንድሕሪ ከዓቑሮ ዘይክእል ኮይኑ ኣይነግርዎን እዮም that this is what's happening ወላ ብዛዕባ ኩናት ይኹም ብዛዕባ ከለውን ኣይነግርዎን እዮም ነይሮም ኣብቲ ኩናት ናይ ኢራን ምክንያቱ ክጉርዕ ውዕል ስለ ዝነበረ ፍላይ ኣብቲ ዝሰዓርሉ ዝነበሩ ዝብል ሓደ ዎል ስትሪት ጆርናል ገለ ኣውፅኡ ነይሩ ጠቕላላ ኣብቲ ኩናት ዲስኮኔክት ገይሮሞ ነይሮም ምክንያቱ ነቲ ዝወርድ ዝነበረ ክሳራታት ክፃወረ ይከኣለን ክፀለል ደልዩ ነይሩ ኢሎም ኣምፂልኩም ነይሩ ኾነ ኣብ ገለ ፖይንት so these are the realities ክንምንታይ እቲ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝገብሮ ዘሎ የበላሽዎ ከም ዘሎ As I said, situation abnormal, all unresolved. Joining us now, Nancy Cordes at the White House. Nancy, pick it up from there. Major, I wish I had more concrete details for you. We do know that that meeting in the Situation Room has wrapped up, but what we don't know is whether President Trump has indeed accepted this latest offer that's on the table or whether he is still seeking some tweaks to it. Earlier today, the president made a long post on Truth Social kind of laying out what his red lines were. Some of them reflect the deal as we know it, others don't. And the Iranians responded in kind. They said, we're not having any conversations about our nuclear program right now. We're not having any conversations about what's going to happen with our enriched uranium. That's all coming later. That appeared to be, just a direct contradiction of what President Trump was saying he wants out of this deal. And ለሚኑ ናብቲ ጣውላ ይመጽእ አለ ዶናልድ ትራምፕ ንኢራን ለሚኑ ናብቲ ጣውላ ደምጾም ዘሎ ገዲድ ይኮነን ደምጾም ዘሎ ለሚኑ ኣምጽዩ ኣብ ሓደ ነጥቢ ምስተ ኣብቲ መጀመርያ ፍርሂው ሕራይ ይብል ተሓር ግን እቲ ህዝቢ ክበልዖ ብጥጠው ክበልዕዎ ከም ዝኽእሉ ብመልሓሱ ማለት እዩ ከም ናይ JCPOA ኦባማ ዝገብሮ ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ይገብር ነይ ኮምፕሊትሊ ካብኡ ዝተፈልየ ንኢራን ኣንበርኪኸ ኣነ ክወፅእ ዝብል ዝነበረ ብኣፉ ስለ ክትሓዝ ዝኾነ ኩላ ነገር ባዕሉ ዝኹዓታ ጉድጓድ ካብኣ መውፃእ ይስኢኑ ዘሎ and ኣብ ጉድጓድ ተለኻ ታልቦና እንታይ እያ ምኹዓት ከተቋርፅ ኣለካ ዶናልድ ትራምፕ ግን ነዚያ ዝነገረ የለን ኣብ ጉድጓድ እዩ ዘሎ ብሽዱሽተ ኢዱ ብዓሰርተ ፃብዕቱ ይኹዕት ኣሎ መመሊሱ ኣብታ ጉድጓድ መመሊሱ ዝኣቱ ዘሎ እዮም ዝብሉ እጂ ካብቲ ኩናት ክወፅእ ይደሊ ከም ዘሎ ምልክታት ብዙሕ ኣሎ ግን ኣካይዳ ኣወፃፅኣ ስነ ስርዓት ስለ ዘይብሉ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም መመሊሱ ነገራት ናኸረሮ ይኸይድ ኣሎ እዚ I don't know ሕጂ ንኣብነት እቲ ገንዘብ ገለ መለቶም ሃገራት ዓረብ እውን ክሕግዝዎ ሓሲቦም ነይሮም እዮም ግን ዓጀውጀው ስለ ዘሎ ካልእ ኣጀንዳታት ስለ ዝውስኽ ዘሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ካብኣቶም እውን ሓገዝ ክረክብ ዝኽእል ኣይመስለንን ብዝኾነ ኮይኑ ተሪፉ ኩሉ ዝዓጀውጀው ናቱ ገዲፉ ኣብታ ኢራን ዝብልዋ ዘለዎ ይኮድቕ ምክንያቱ ንኢራን ፀቕጢ ክገብረላ ይክእል ኩሉ ክገብሮ ዝኽእል ኪል ገይርዎ ኣሎ ካልእ ካብኡ ዝውስኽ ነገር የለን ምናልባት I can wait them out ተፀሚመ ሽግር ንኢራን ቃንዛ ከም ዝገድድ ክገብርዎ የብሉሎ ኢራን ድማ ንሕና ተፀሚምና ሚድተርምስ ይመፅ ኣሎ ወንጭ ዓለም ይመፅ ኣሎ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ዓነውነው ክብል ዝኽእል ንሱ ቁጠቡ ተተንከፈ እንዲ ዘሎ ቁጠቡ ክሳብ ስትንከፍ ስና ክነክስ ኢና ይብሉ እንዳ ኣብ ኣሜሪካ እቲ ህዝቢ ክመሮ ክገዶ ላዕሊ ይበፅሑ ዘሎ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ህዝቢ ካብ ኢድና ኣፍ ስለ ዝኾነ ዋጋ ናይ ነዳዲ ካብቲ ዝነበረ ፀቢቑ ንነዊሕ እዋን ክቕፅል ተኽኢሉ ህዝቢ ክጉዳእ ስለ ዝኾነ ኣንፃሩ ደው ክብል እዮም ድሮ ኣንፃሩ እዮም ዘለው እንጂ ድማ መሊሱ እቲ ኣንፃሩ ዝኸይድ ዘሎ ክበዝሕ እዩ and this is going to be very interesting ንሕና እናተኸታተልና ናባኻትኩም ከነቕርበ ክንፍትን ኢና ብዝኾነ ናበይ ክበፅሕ ንግዜ ክንገጥፎ ኢና ናይ ሎሚ ኣርእስቲ በዚ መንገዲ ክዛዘመ ይፈቱ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ